Došla je tiho, zadnja u razred, sjela u kut s pogledom u pod. Na nogama poderane tenisice, 3 broja prevelike. Učitelj je prišao i nježno rekao: "Zašto nosiš te cipele, Mila?" Pogledala ga je i tiho, gotovo nečujno rekla: "Bile su mamine. Nosila ih je dok je čistila stanove, dan i noć. Govorila mi je da ću uskoro dobiti nove, samo da isplate zadnju plaću i dobijemo stan. Ali nije dočekala, mama je otišla prije 2 tjedna. Srce, nemam puno od nje, ali ove cipele još mirišu na nju. Kad ih nosim, kao da je još tu. Kao da me gura naprijed, kao da kaže: hodaj dalje, Mila moja. Možda su mi prevelike, ali to su njezini koraci i ja ću ih jednog dana popuniti." Učitelj je zašutio. Taj dan, nitko se nije više smijao. Taj dan, svi su prvi put naučili što znači snaga. Pouka neke, cipele su teške jer nose nečiju borbu. Hodaj s poštovanjem. I nikad ne zaboravi one koji su išli ispred tebe da bi tebi bilo lakše.